Nyuma ya Weru TV na Weru FM kumurika kinyamara kiana baria batiganirwe ni aciari bao ntere cia kathimachera na nde bari na wirigiro bogwita na mbere na mathomo jao bone nyuma ya mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara kuriungira njaeje na gwikira na baba wirane bwa kubarira bisi na kinya kubatumitheria nguo cia gwita cukuru ni untu bukujiri ni aturi aria bonthe bonanite gikeno kiao na wirigiro buria burio nande bwa ana baba kumbana uturone. Samugeshima na Rugonoru. Kiriri gikeno kinene tikiritwa na tutugaki indi kinya kiri akariba ntura ya Kathimachera wadi ya Mugwe nyuma ya mubunge wa gicigo kia Tharaka George Gitonga Murugara kuriungira twana tutu turakiumia kithiru twamurikire kirintheto cietu twagite bia kuriana twaremwa igucoka cukuru nyuma ya guteyanirwa na aciari. Gitonga tayari na tumirite twana tutu nguo cia cukuru ya primary ya Chera kura tayari atumanite mbia cia kubarira bichi yonthe ya tamwino arankuruki abareterete bia kuriana abawirane bwa kubakira nyomba nyuma ya iraba mamaga kubea kwenda kubachiria nyombe mbega ya rumu 3 araba kama magana twana twari mwanya na mgina na twana tutungisaidie nwenge kwegwa twituma nyomba guko itugituma Tharaka itugutuma kukunge na kukunge no turenda gutethia antu betu bakare bwega na nduije kweyana kupeana tikoigwa gwenda bio muno agina watu anatotona uritwe aitigirie gucokera twana twake kenda atumenyera bwega waigwa tugu tupejanwa kiri ujue urakinya gwe Gitonga augite akamuthirikiria nyomba ira yarugamire itarekiti wakwa chief chogia bwagumba kwa kai shule lakini wewe mama maito karo mimi naenda kutengenezea kila kitu hapa ukae hapa kana twana twakule kana na mantu mangikwirwa kama mama atakuwa responsible kunaanza kumnyang'anya watoto wake ni akileta unjinga wachana hii mambo inafanya watu wakasirika. Watu wanakasirika mama. Chunga watoto wako, ulisa watoto, chunga watoto wako. Nyengwetekeria kurera ciana ciakwa na ngasi tungata ciakwa. Tayari twana tutu itwakiritwe nyomba yengi igikundi kia Wiselings Foundation barankuruki babareterete bia kurea nyomba irendi Gitonga akuga nyuma ya kubakira nyomba yengi ino igatumika iri kirugiro kana nyomba ya kugaiga into. Twita gikundi kia Wiselings nitwonire namne tungica gutethia mucio ucio nitwacire twaceria ciana kuma kiroko last week Saturday twamona tmaiguntura miburoni magiceria membe twoca twana twamacereria gwa gwikara twaria na nkwa twamwona maige na twamanenkera shopping ya that whole week tuga tugaca gutuma umuthi no muthi ni tucira na twatuma nyomba ni yecura muntu awendi bwega wendi mwega uraguyite agwonde tumwirendia asante twire muntu yo Wiselink uratumire nyombera tumwiri bwega muno barabaje kuriunge goro tuberi bwega muno menyandi tubuthirie kia baninta no tumuntu auma buragana kana tibu akari baraba witigite kiatho iki kinyabo batiratigwa nyuma kiriwejani bobo bwa bia korea kuma kiri Gitonga araba muchokeretie nkatho no ntuba utethio bobo bana toto twikaraga gwakwa nyona tuona kangegwa nkole akwe kenyibirirwa no ndo manatindaga gwakwa ndukani twina monka megucagira kia onkaulagia riu na atia bobo na riu utino boti na riu ngai arugura njira atemanjira kuria gutena njira tano na bonge bunene tabubu Njinji Gitonga Murugara ngavana tumbi yone gikeno kimene ngucokia muthenya wa muthi atumia teugerani ngavana lokemi bakiugaga atinwe akubwira gite kia ugavana kithurano ni kinene kijite leo tonde naga mwecimu akwe gwambu ya nyure 2027 ya ugambu mukamweteka ngavana ora twina matetuca makumba oya atucaga mathoko direct mione mutucaga makuiga kana mubiraga thoko twibangeni twaceni tutucaga makumba akiama tumulirikaneni tumuringirani kura 2027 na ndamwira gutire tofauti ya Muchuka na Mutharaka meabwe enerua no tukwe bakayo ko tugo bakebwiraga menya bwira gite Tharaki be yendete muno ti Mutharaka yothe yendete muntu umwe
na wetani uyu wino wiyendete gitongwa Murugala tie yendete. Nkiripotera weru wikendi kuma ntora ya Kathimachera wadi ya Mugwe mbitawa Samuel Gaishima. Kanisa ya Jerusalem nirugoretie kanisa ingi kirigeria ria gutambia nkume njega mambura jaja kanisa ya Jerusalem ta gutongeretwe ni Bishop Daniel Kithia uria ukugwatanirite na atongeria bangi ba kanisa amona kinya a Kristo kiringo giji. Amen, amen, amen. Kanisa ali Mungu ariti miaka mingi muno akiwa turete Roma ndomoru to inge ya mero ikuo na kushamirite atike utheri ringi na intobio nderi tikaone ringi muru na wete akaria. Amen. Ni miaka mingi turitigwa twatugwata na tongeria baba bantu na bazirikare na barithi ende muru mulene ya na Isaiah tatomberomba riu na ibo ntu twete aruare toyo ne ba murungu tonto kaina atumirie oka kiungwana kia kiaremete wokeka onto kanise no zo ayo ba tokarba sotetayo katuri anda no nto koiro ye torombere kizumba bidabi atura kuromba ina ku kumurungu atumana ntumwa awa kurombona security kia bakaromba bakayo inye murungu bakayo tongere murungu ngai abatongere kizakene ngai nwawe na inya ngai nwa omba na no wise mantake ya ruyu aito ya kurombera mbura to ya kurombera security no tongeria bwandi bure twamwe na miru no ntangala no yotongeria na mathina yonto yago ya kura kwana na micokanĩrio yanto yakua anto kanisa anto thirikari anto siasa murungu ayene ngwatanĩro aya kurikania mantu ya meya ya tikapingike yetikirike woroke zake ya ethera yo kira thikari unga mukono utongeria bunga mukono na tutora murungu rwetikirike ya kanisa siyejire na mantu athatu wambere ureri bwa kiroho wayele na bugweta mantu yo ya kumtweta mantu ya dispensa sita sawa na kibisho kwengwa awenda butezerete kurekita skuru tu kanisa yire 3 in 1 wayaura na kuromba kubwa tukuteja kanisa no batatu utheru kanisa kuberu kwa ke murungu motana kirundua umutheri na ndaibo bokua botarimana mantu yariko kwa hivyo kanisa no tukenda kura lazima iwe na mantu matatu.